Itang pari din, makamakaba, nga na, penga din na kanya, agad kang tinipa. Ako naman balong pari yun. Sa tingikit ko mo, nga tsuk kita babo nga na, nining anak. Ikit kepitang makaputing imalan. Linawin na akong maroka mata. Kaya ba't tildo na ako nga na? Bala mo sasabihan na ka na ako. Nalakman daramdaman nung magsalita yapin. Pero bala mo sinabi na ka na ako. Kabang tuturo na ako nga na. Patse katini paken. Ing tanaman ayan. Pututang ke. Anya agad-agad na akong tinipa. Kasi kalako na, puta ko manin talagang palang kanita, tsaka na pututan yung tanaman. Well, nung makantayapin po pa manatinding anak, yung pututan na yung parit ang tanaman. Pero yung lawe ko, ka-epektibo nitang pangade. Ka-epektibo nitang bendisyon. Ing anak agad yang tinipa. At para kay katapin pong Katoliko, mayupayayang banal na krus. Aliwa mo yung banal na krus. Noon yung amanong sasambitlan, yapse, potang manguros tamo. Kasi metong yung powerful prayer, agagamitan tamo yan, bayo ang pong kebat mengadi, ing pamangurus. Actually po, ing krus yan, adwayang papalada katutuan kaya katamo, kapaniwalang kaya katamo, ing mumuna tungkol kaya katang kaligtasan. Oling para kaya katamo, yung Ginong Jesucristo, linigtas na katamo. Kapamilatanin kayang krus, ing kamatayan aking krus. At potang mangurus tamo, dideklarata mo, papasyag tamo, ing pamaniwala tamo king metong mong Diyos. Nanitang amano nga ita, nanitang lagyo nga ita, itang lagyong king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Ita pa naman po, mahiligtang mangurus. Isusisimba tamo, makatapay ng bestang mangurus. King pagumpisa, mangurus tamo. Ako ba yung mag-ebanghelyo, mangurus ko kitang katalakad ko. Potang umeta nang ipasaging ebanghelyo, mangurus tamo, kurusan tayong kaya katang kanuan, kurusan tayong kaya katang labi, at yung kaya katamang puso, o kaya yung pago. Pota na namang mayaring misa, mangurus na naman. Tik-tak-takara pa mangurus. Pero kayang tabi natin puning krusayan, yapin tang yapsetang lagyo. Itang king lagyo ning ipa, ampuning anak, ampuning banal espiritu. Dideklara tayo, ing pamaniwala tamo king Diyos, anting ipa, anak at Espiritu Santo. At king aldo pong ini, o yan yung kakatang pagmasusyan, yan yung kakatang pagsayan, ing solemnidad, ing kikilalan tamong Diyos, anting malugod yang ipa, maganakayang anak, at espiritong bubuklod at magpabanal. No karin ko man pong muntang pisamban ngayon, keng Catholic Christendom, o yan ngan po yung pisasabyan, o yan ngan yung pagmasusyan. At austa kanyan, Santissima Trinidad. Maniwala tamang metong yung Diyos tamo, pero tinyang atlong personas. Pante-pante laking kaligayan at upaya. In Diyos ipa, nilalamangan ng anak. In Diyos anak, ay makiligligan king banal espiritu. At yung banal espiritu, ay makipagsikasikan king Diyos ipa. Nanila, ganap lang buklod. Ganat lang metong. Nya sabihan tamong, agyang lulang personas, metong yung Diyos sa kikilalan tamo, uling ganap yung buklod. Nya o yan po yung kaya katang kapaniwalan at pamangilala tungkol king Diyos. At balayo po, king kaya katang pangabinyag, miyagom tamo king pamilya niting banala, ipa, anak at Espiritu Santo. Inyang may binyag tamo, inampunda ka tamo, at tinuring membro niting banal na pamilya. Kung balo nang intindihan niya yung binyag. Pero yung original na po nga mano ng binyag,
king Greek is baptisein. Baptisein. Imburi na sabihin, papalbog me, tatalbog me, sasoso me, bababad me. Ganyan. Yan kabaldugan ng binyag, baptisein. Pami babad, pami talbog, sasoso, bababad me. Kaya kayo pong mahilig magluto, kapilan niya mas manyaman ng fried chicken. Potang binabad me ketang minarinade niya, o winisik-wisikan niya mo. O kaya, kiskasan niya mo ketang nanang marinade. No niya mas manyaman? Itang binabad niya? Itang binabad niya, mari? Oh. Agyan po ka resaken, baliyo. Resaken, dati matalik lang mga lawang. Kasi kanita, kasandala mo king pintura. Kaya wisik-wisikan dala mo. Pero ngayon yung technology kaya saken, era lang mo wisikan ng anti-corrosion niya ita o pintura, bababad dala. Sa soso dala, papalbog dala. Kitang chemicals yaman o pintura yaman. Kasi patsema ka manaliksik. Itang pintura o itang chemicals, kitang nga namang parti niting bakal. Ato yan po yung binyag. Yung binyag, bababad na katamo. Soso da katamo. No ka rin, king ipa, anak, at Espiritu Santo. Nya pa po bibinyagan da ka. Nya po tang bibinyagan da ka. Simbolikal niya itang tutugtugan da ka buntok. Si simbolo ng patalbog da ka, soso. Ing maulaga ka rin tang formula, asasabyanan ng maminyag, ing pari. Pota sabyan ng, antimoy ako, Arnolfo Magdaleno, bibinyagan da ka, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Literally, buri na sabihan, Arnolfo Magdaleno, bababad da ka, susoso da ka, patalbog da ka, king ipa, anak, at Espiritu Santo. Anya ng fried chicken, tamo po, manyaliksik itang kabanala ng Diyos. Kaya katamo, mitalbog, king presensya na. Nung saken tamo, maging matibe tamo, matatag, laban king nga namang kasalanan. Ampong pwedeng manyira, king pangataw tamo. Kasi babad tamo, king kabanala ng ipa, anak at Espiritu Santo. Nya paniwalan tamo po, patse may binyag tamo. Ing Diyos, yang kikimot at gagalo. Yang gagawa, king aksyon ng binyag, aliwaing pari, aliway tamo. Iya mismo yung maglinis ka rin kasalanan tamo. Potang bababad na katamo, king kabanala na, ketang binyag. At kanita, maging marapat tamong maging anak na. Ing mipabilang tamo, king banal ng pamilya. Anyalawin niya po, asan ka importante, itang formulang babanggitan ang pong sasabyan. Kini pong kaya katang ebanghelyo, ing utos ni nga pong Ginoo kareng alagad na, munta kayo king mabilog ayato, nga na. Binyagan nyo la ring sabla, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Pota pong basan ming ing Acts of the Apostles, o kaya ing sulat ng San Pablo, nang kay ing dandaman tamo ka rin, biminyagan da ka king lagyo ng Jesus. Pero mas taulila pong may sulat din ng gospel. Kanya para kaya katamo, ini making formula da rin ino ng Kristiyano, potang bibinyagan dara, detang bisang makiyagom king banal akapulungan, banal na balay ng Diyos. King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Bang maging pang Kristiyano, kini ka dapat mibabad. Ni ereman gamitan ng biminyaganda ka, king lagyo ng El Shaddai. Biminyaganda ka, king lagyo ng Yahweh. Ali, biminyaganda ka, king lagyo ng ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. At karining meto nga binyagan, maging bandina ng Diyos. Maging king Diyos siya. Nyaking pangabinyag tama po,
O yan yung gawa ng Diyos kaya katamo. Inangkin na katamo ting kaya. Makabilang tangi ni king pamilya ng ipa, anak at Espiritu Santo. Inyapin po patse, biminjaganda katamo, alatang apilyidong babanggitan. Kasi ng apelyido, yung na sabihan, kahit nung ka rin kapamilyang makabilang, nung ka rin kalahi, makayugne. Timo po ako, Arnolfo Magdaleno, kaya ba't apelyido ko? Fajardo Serrano. Yung na sabihan, Arnolfo Magdaleno, kabilang niya kayong pamilyang Fajardo Serrano. Lahi yang Fajardo Serrano. Ano yung patse, may binyag ka, yung apelyido mo, yung mo apelyidong Fajardo Serrano. Noon maging lahi na ka ng Diyos. Anak na ng Diyos. Nung mibait ko ka rin Fajardo Serrano, anak da ko rin Fajardo Serrano. Nung may binyag ka, ating binyag, karanta maboborn again, babait na katnapas sa bayan ng Diyos. Buli sabihin, Arnolfo Magdaleno, anak na ng Diyos. Nyakin pong pangabinyag tamo, o yan yung nilyari. May pabilang tamo, king banal ng pamilya. Iting kikilala ng tamong Santissima Trinidad. Ingi pa, anak, at Espiritu Santo. Ating buri na sabihan yan, nung anak na katamo, ng ipang malugod king banwa, at kapatid tayo Jesus, ang magligtas kaya katamo, ating espiritong bubuklod kaya katamo, burin sabihan tagapagmana tamo, king kayamana ng Diyos. Uling makanyang tamo po Nung nino rin pengari mo, ating kang pwedeng amana ka rin. Ikay pong pengari kayo niya, atin labang amana kaya kayo, ring anak yo, nanong atang kayo king biyeyo, ating kong pamana, potapur lang utang. Isakit din ka na kape pamanan loti, diabetes, simpe pa pamana rin pengari. Pero makanya niya po yan. Ati mo po ako. Kaya tanditak na nga tangkaring pengari ko. Tatangingal do, ikaming magmana, ikaming anak da. Makanya mo naman king Diyos. Nung yung tatangtang malugod, tagapagmana tamo naman, king kayamana na. Nanong amana tamo king Diyos. Nanong pibandyan ng Diyos, iting mabilo kaya to. Aliwa, naning biye, alangangga. Pota pong mabibinyag tamo, o yaning metong tamang dandaman, anong kahit tamo intindihan. Pero kimpangabinyag tamo, at may bilang tamo king pamilya ng Diyos, maging tagapagmana nakatamo, ning biye alangangga. Para kaya katamo po, tang mamunta king biye katiking yato, o yan ang asahan tamong ipamana ng Diyos kaya katamo. Ing biyeng mapupus kapilan man, king ligaya banwa. Dapat, pumalagwa, ing may pabilang king pamilya ng Diyos. At inyang pressure, at inyang obligasyon, at inyang responsibilidad. Kaya katamong penganak, labi nyo po, patsereng pengari mo, maganakala, mayapla, tatangalan dala. Pressure kaya kang anak kita. Kailangan mayakit, ing memuli ka karela. Nung ali, patset taliwas ing ugali mo, mayato ka. Kaganakada rin pengari mo, kaya ba't ika bastos ka? Kaya ba't mahimot ka? Sabihin na rin tao, loko ka laot mo, ugali ka rin pengari mo. Pero normally, patse maganakada rin anak. Huling babad na rin anak, king presensya na rin pengari na. Tutuki yung anak, kitang ugali na rin matuwa na. Pumakanyan, malagad mo itang taliwas yung ugali ng anak. Patse, penandamanin talagil, lugud at ganakat, kaya pan din pengari na. Anya, mas malagwaking anak, yung talagang miyawaya kitang kaya pan da rin pengari na. Magmanaya kitang ugali na. Kombinasyon niya pa. Ugali ng masanting ima, ugali ng masanting tatang. Makanyan mo naman po yung panga-Kristiyano tamo, panga-anak na ng Diyos. Ngayon may babad tamo, king kabanalan ng ipa, anak at Espiritu Santo.
Siyempre, miyawa tamo naman, king ganakara, king kaya panda, king lugod da, king pamaging mapagmatawad da. Ita mo mismo, ngayon may babad tamo king Diyos sa ini, malawot ing maglasa tamong apong Ginoo. Malawot, ing itang mismo maging matibet matatag tamo, kasi kaya tamo babad, kaya tamo makasoso. Yan, no karintaman munta, ini, sukat pinita mo, mayakit siya yung kabilang tamo, king pamilya ng Diyos. Agad da nga balo rin tao, yung tunay pinita mo, bandi na kata ng Diyos, ketang ganakata mo, kayapan, kapag malasakitan, lugod at pakamal. At kaniti pong pandemya, uling babad tamo king Diyos, matibet tamo, matapang tang marap king problema at kasakitan. Nganapin, agyutangan, kasi makababad tamo, king Ipa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ngayon po kaya katayang ipasyag, ing kaya katang kasalpantiyanan, king Diyos, ay mismo, ginawa yung aksyon, bang iagom na katamo king banalang pamilya, ing Ipa, Anak, at Espiritu Santo, ampuna na katamot ang kinan, at bandyan, anting kaya, anting anak na. Yang atang sumabi, sasalpantay ako king Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Hesukristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ng banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasala ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, lumaldo sinubiang mebye, pepaitas sa banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king be alananga. Amen. Busta niyo ng Espiritu, tayra na katamang manalangin, king Ipa, samantalang magsalita tamo, para karing balayan ning yato, ading karelang pamangailangan, nga tamang makisabi, Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karetang maniwala, manalangin tamo king Diyos sa kaya katangig pa, at king igparing sablang tao, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring tatakot king Diyos, manalangin tamo king lubos mayupayang Diyos, at kapilanman maluguday pa, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring mimisip, apepa yung burisan na noning Diyos, manalangin tamo king kabubugtungan ng anak ning Diyos, amanatiling kaya betamo aldoldo, ang gaking kapupusaning panahon, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring na manalangin, manalangin tamo kang Kristo, at tatalan king sablang upaya, karin banwa at ketiking yato, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring manalangin king Diyos, karing aliwang paralan. Manalangin tamo king Espiritong mamaleke katamo, at mamantabe king kaya katamong pamanalangin, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring magsalita tungkol king Diyos, manalangin tamo king banal na Espiritu, amig salita kapilan o kapamilatan daring propeta, at ning ebanghelyo, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Adwan tapungin ning sarili tamong kapagnasan.
O Diyos, ay pami, kapamilatan ng Espiritu, Ama na lang inibat, karing pilubluban mi. Ibili mo ring matampang amano, karing labi mi, ading gustong masabal karing puso mi. Mi purya ing lagyo mo, nginit kapilan paman. Amen. Reta pong makasadyang mag-offer, malyari na lang pong muntaking libutan. Talakad tamo po. Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapano saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligayan ning kayang lagyo, king kakatamo ka sa plalo at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginuming, papagbanalan mo retingayin at kapamilatanda, gawan mo keng ganapadaon keka, itiyadon mi king lagyo ng Jesus sa ginuming. Ing ginuman tabiya ke kayo, yak na yoreng puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Hindi karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at nuwang karinoy pa,
Diyos king alanganga lubos mayupaya. Masayamin papasyag ing kaya kaming kasalpantayanan, king misteryo ning kaya kang kadyosan. Biralag mo ing kaya kang ligaya, anti mo'y ligay na naman ning anak mo at ning Espiritu Santo. At lung personang pante-pante king kamalan, alang pamyaliwa king ligaya, dapat meto nga Gino, meto nga Diyos, ang kapilan man misamban king alang kapupusan mong ligaya. Ulinita ka beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyarlang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat tsakeka. Piraso niya binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, minam ko kan iti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Data niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyubli na may biyan ng anak mo. Daraw miya kaya kay ting tinapi ning biyating kalis ng kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapong mabaming pagamwa mo, king kaming ansanang misulu-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yatu, ban may ganap yakin lugod. Kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mo na naman di kapatad ming pepahinawan at maninayang sabing miye, lalong lala din talasuyo mong diamang Jason, Elmer, Marcelino at Marius. Ading alwa pang mayangon na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya ng Maria, ing Birhen ring Diyos, kambiyan ng San Jose kayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya,
Ipang mayupayang totoo kagum ning Espiritu Santo. Pupurianda ka at parangalan, manggaman king halangangga. Ngayon manalain tamit mong kapanaligan na lugod, king ipa karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bahan king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisa blang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nang lubin mo yung kasalpantihan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabeya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ati po, may kakapatid, masaya ta, mga ining ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan po. Kaluluwa mo,
Sa milalako king kasalanan ning yato, non tamang mayaws king apunan ning kordero. Ginoo, ay matampang tanggap kaya ka, dapat yakas yakas ning may amano amano mo. mo, kumayap na ako. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessings which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body, this Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessings which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this Many the gifts, many the hearts, one in the Lord of all. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessings which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this Siklod tamo po, para king panalangin kang San Jose. Itangan po, bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Juan a Virgen Maria,
Kaya kay Diyos, penibala ning anak ng bugtong. Kaya ka Maria, binili na yung kapanaligan na. Kambe mo'y Kristo, mikatawan niyang tao. Juan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo yung metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ni Biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampong sikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit apa mangailangan mi. Aduan mi kaya ko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamateno karing dakal na tao. Aduan mi ngeni kaya ko, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, at pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ingantabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Ipanalangin mi ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, Narcis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboreng miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loretang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo loretang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayango na biye. Pagkala mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayang loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi kaya ko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. talakad tamo po. Ginong Diyos, sa sambanda ka, meto nga trinidad ding persona, meto nga lang hanggang Diyos, manano na sanang ing kasalpantayanan mi, ating sakramentong tinggap mi, pagdala nung kalusugan ding katawan mi at kaisipan, itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
ing ginuman tabaya ke kayo. at kailangan Ido ko rin buntok yu para king masusing bendisyon. Manano na sanang ing grasya at ganakaning Diyos, papanatilyan ako king palad ning gamat na. Ing espiritu ning kayang kabyasnan at kabanalan, antabayan na sana ring takbang yu, karing daklat ning lugod. Amen. Manano na sanang Yesu Kristo, ang mabiyay kapilan man, hing maging kayabe yu king biye. Papanatilyano sanang anak at matikti ring puso yu, kapamilatan ning kayang espiritu ning kapayapan at tula. Amen. Manano sanang ing espiritu ning impa at ning anak, ibiyan ako king metong at papanatilyan akong misasan metong king metong mong katawan. Anting mabiyan ang balay ng Diyos king agyag ning ebanghelyo. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos, amay ipaing tutu. Ing ipa, ampo ning anak, ampo ning banal espiritu. Amen. Mayari ning kakatang kapag masusyan, umetana king kapayapa ng Kristo, bang luguran ng Diyos, ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Maya poras kaya kanyan po, at dakal pong salamat, niming at tangan po.